Görüşürüz. Assalamualaikum. Inspektör orada. Hakkılarıma. Bakıyoruz. Alıp bölündüğüne. Tamam. Görsetsin sen. Sırtın bari işteydi. Tamam. Ayım ne özü, tozman inspektor ayım ne özü gelgen çok. Sen de yüzü görüyorsun. Siz tozdunuz mu? Yok. İyi. Evet. Ayım ne siz geliyor otasız? Hadi yine bol boyu. Oldu. Ne oldu? Ben tozman kişi özü Evet, geliş evet. gerek de. Belki kayakta жаздым, ben sizden sorayım mı? Eğer ben sizge protokol tutsam, anda özü götürürüm. Ben просто проверка кылып атабыз, эчтеке кылбай эле текшерип атабыз болду. Эгер нарушение бар протокол түзсө, анда өзү келип протокол түзөт. Анда сурасаңыз болот. Мен сизге бирдеме дедим эле. Аллаңыз карадым, жакшы барыңыз, акырын айдаңыз. Ол красный этип коюңуз, тех состояниени караңыз. Капотуңузду. Не совпадает. У вас красная машина, а у вас стоит черный капот. Браво. Нарушать етіп отам bu? Красный этиш керек. Нарушать етіп отам? Нарушение унутпа баке. Нарушение оформлять еткіле? Мен сізге ескерту. Жоқ, оформлять етесіз бе? Ескерту письменный видео беріледі. Бересіз бе? Жақсы барыңыз. Байке тоқтауыз, мен сізге айтып отырмын. Инспектор. Өзіңіз білесіз.